ovdje odgovara. Sad ćemo pričamo mi, pa stranci ovo napravili od Balkana da se razori, da postoji balans između istoka i zapada i zbog drugih stvari, jebem vam mrtve, i vama i strancima i djecu, jebali vam ovdje stranci, sestara, majki, žena, more, guzli, nema šta vam ne rade djeca moga, ali vi ono strajoka, stranci, jebo vam stranci, djecu vam jebali stranci, znaš. Pa ja dođe ovdje, kaže onaj stranac, on jado jedan, pa ja na 2 pedera doveli ovdje, stvorili se uslov za pederluk, što nije došao peder prije 30 godina. Doće kurac, dolazili ozbiljno društvo bilo. Pa kako je društvo padalo, dođe ovaj, pa sad više niko u Bosnu i Hercegovini ne dolazi oba dvojim djece. Niko, ovdje više ne dolazi nikakvi državnici. Jeste vi vidjeli da neko dođe jednom u 3 godine, neko, šta će dolaz bilo, šta nema ovdje više šta bilo. Aleksa, jebem ti djecu, evo smirio sam se. Djecka ti vela ošinem, vela se smirim. Pa evo, jel vidite, evo, svugdje dođe, evo to u Srbiju opet dođe Macron, dođe ovaj, mislim, dolazi, imaju nova strateška i prodaje i šta treba Srbija da uradi. Mi više nismo, nikom podom, ne treba, nama više niko živ ne dolazi. Kaki? Nama dolazi sad Tito i Dino i njih čuva federalni MUP, eto, uzme Čampara, koliko je uzeo Čampara, 450.000. Pa i ja. I on je opet to našno. Tu je. A ja, ide. Ma nije od nas Bog digao ruke, mi smo sami, mi smo jedna mi smo ovo što nikad nije svijet vidio, nije zabilježio ovo svijet, ovo će biti u udžbenicima, će se nekad pričati o jednom narodu koji su vlast guzla, ubijala najgore što postoji. Ovo mora izaći u udžbenicu. Ovo nikad nije viđeno. Pa evo da, Dino, jebem ti djecu u usta. Evo da treknem 30 ubistava i tebi bakri koji niste riješili, majku vam jebem. Pa evo 30 ubistava ću vam reći, jebem vam mrtve u usta. Pa šta je, kaže, ubistvo nikad ne zastarijeva. Šta je s Jozom Leotarom? Jebem ti mrtve u usta. Šta je sa... Da i ne nabrajam, mogu i nabrajati sada da uvijek, da mogu više me glava zaboli od nabrajanja. Šta je bilo, šta ste riješili, šta ste vi u životu išta riješili? Vi došli tu na funkcije da kradete, perete pare i da pričate bajke. Ne morate meni pričati. Isakova armija, zamisli pjesme Isakova armija, pa tu da umreš, da poludiš. Od ovoga se ludi ljudi. Od Isakove armije, zamisli Isakova armija, jebem li ti, guzla ti armija djeco na 2 sina Degena i jebala ti unučad, ženu, sve ti jebala ta Isakova armija, Ramo. Pa ja da ti armija guzi familiju, pošto si ti od naroda, ne guzi malo narod, jebem ti mrtve, malo ti narod guzi ženu, djecu, sve. Pošto si ti ti bi umro, kaže ja sam sluga, kaže onaj sin, onaj Zed, Degen, kaže ja sam sluga naroda, ja sam odlučio da budem sluga. Zamisli kakvi bestidnici, zamisli koliko moraš biti bestidan da to nekako zove izjaviš. Zamisli ona Degenčina, ti kad vidiš Degena djece, vidiš Degena, jebem li ti mrtve usta, jebem li ti majku krvavu. Pa ja ne mogu da vjerujem da ovo narod uopšte prihvatio, da ovo niko se nije oglasio od akademika, da voditelj može pričat s Ramom Isakom, djece mi moje. Ja ne mogu da vjerujem, Emela Bukvić, kako zove ona, jebem ti unučad, majku, djecu ti jebem, sve ti jebem, kurvo. Ja ne znam kako napraviš intervju, ja ne bi sa njim napravio intervju kad poginuo. Pa ja ga ne bi koga pusti na televiziju, mrtvemu, jebem. To je nemoguće.